mpaka nawe no mumbro itoyo taibenga kubolia no president bona mwirane ko baba ku aba gusimon sipi nimanye tenga bange bino munyorite kera simbarati achiete korora Richard Mumenyonga ringi nasirete ari Nairobi utawala nimete abange bino mama tekerete ka kwane speech aruta lingi sana tutogendete ese salarie na mutoja kuumira na asigete ndo sarene chin koromono mpaka tosmino wano kwana igo kuno basaba kwana as a community nabana karati ngi mutakera jingo igo basoe no le kero tukura mana tu ke wango ke watigera horo wetani ase speech yake nteke mokiabo yankunetenek atebe tenga ndu basi kwarana mpaki kereri to chigo chamo yasinyege kora tu aramanire tu asaranire mpakira sino no kwana ni kuoka aba gusin including inche ngagoka sana at least mbarati ukwana a lot of sense wisdom yaro kana segeta pakangaranga kuchimotwera anyari kana bangwana abakwana ni barosi ewevu ingia sana twese tukagoke kusana ende kurweli nturara mantu bamatiyangi bakora masimbarati njirende yonse ondete yo attack simbarati except momaima bieka bono bagusiba minto simbarati agacha katwara mukutano gabo songo agukwanira abantu akamanya koimuka akarama matiyangi igo bindaro kwana enda nsabe mwakoli shibishi n'abantu bali ba Jubilee mpaka nawe no mumbro itoyo taibenga kubolia no president inche na moko ndama lakini ekera moko iraninze mpaka mwali ka statement mwa mwisho musini inyo chikurama mukane bona mwirane ko baba ku nga okoroka matiyanyo mukungu machogumo gako kubwa ange twice age ya simba akomuruko mukungu abagusi kakinga itu ikeire ebintu bine bitoko koleru gusto bigo korekana seito omugusi no mugusi bakwara n'incherenga bine nga esababu akogera akurama matiyangi na sengencho omwemsiye geta aruete nsema yae agachaka komochori ono mungwana baberamo onye munyorite mbande nero yerite motion yo kuchikurusi munda obisi umunyali bali omwabo babere na simba bakagosana osokere siko chake gosoka chisiri cha na simba bono simbo igure obe ngo muntu akurama matiyangi kere binde byakolekana byonsi ukurama kugwensi pi kena motegere bintu mbere benste mayane bikogera amangana yose byakwana matiyangi akurama mukungu na simba manyana ebina binte tembaro keze video lakini ntara akora bayigo irachinga kichiago subscribe like and comment yakorenere nchara yokora konye mu kwa times egente tanga na rochoro korwase ukora mu kwa simbarati no buchai presidential candidate ya Kenya tigana abandi ba compete bugabara nabo mugaga na dugirana ki amaskani yabo nabo rasiri presidential candidate kurugusi umuntu yo mubyeka oku United entire gusi both bali gusiya Nairobi chinzamo chindi chonzi cha Kenya na diaspora chinzamo cha America, UK, Germany plus many other parts of this country omugusiyo yoyo mubyeka simbarati aute numura mu mukungu obule mubu kaibukuruta tikatali buchai obuno buchai edaro chinga bachibesa mono gosali na serikali apote powers kinenge ara kolerwe gosika nyali kananga ero chinga no mukonki siasa kuba matiya eyo ndiki yakabere enyanda mwamu njira teyo umugusi ekaliba simbarati echore kisi county asemati yangi bolitwe umugusi yo 2022 linge kurwanira umugusi bakatenga rutonga kenda apologies leba gusi omuntu yo yakwimuka kero umugusi yo mwabatene no president oimoka uchaka kumungusanse tabaso kine igoro abe president Kenyaga ende simbarati teko nyale kana ngabumbosa ininyanda mwamu yigoro mono nyanda mwamu yigoro mono tigatata venike maene because tego ikira sokura mamatiyangi mukungu abuteko bafea muroche mwensi pi matiyangi obere interior cabinet secretary simbarati alenge nasa agachaka bazimio no alenge code
chinga ki chons pi matiang ne serikali ya ase teyo Simbarati matiang baruanit asteyo matiang mo kita karama Simbarati na yaona kwa matinga ya una tizio kora ro nyonga kora matebi apana nkenya kurumunu matiang pi lakini boni yikire asigitenya nda momi kwika pako mundara lume yikire abutole asengenjo matiang yote no president angai wetenga ninche Simbanga nabe president ga kali matiang anyoto yo muntu kiachire egento kyanya tokora kurwali ngelinga Simbarati o amwire ntutam eren tutam na Ruto ntutam presidential candidate yae tutetu William Ruto bona una kwara mere matiang yo mukungu matiang na mukae tanya kumumira tanya kumurama tanya kumukwana kene yonse kwa makumuburukanime kwa murama kera kwara mi matiang yo mukungu na kiucho ikansa matiang yo mukungu imusha ko negotiate for anything good usiga na kiucho konyarekana mo ikaranse mese musha ugambe bono kanda mu mukungu njena nyo kurama bo matiang yo te bon tuaberan matiang tanya kurama Simbarati na mweta maskania yonse maruche matiang yo chabusongo ga se campaign cha ngora akakaga abamura bakabiku busongo babatemiyo emioro ebibago ngabaita abantu bamatiang mukutana tobo matiang tata chabusongo ngogo itomo gusyo minota chaka kora kirutonga na bete ekikene nke yabo wamwire William Ruto ntuta matiangi nka wamwire boygo ekina kinalandi kurwa ende kyo mwere nalandi neke abagusiba mtontorale sana kusikia step onye Simbarati yo mote Ruto apologize ucha saba gusisi ntubya bete Simbarati yo maba gusiba nchite kabisa bako mwakera bako motera 2022 Simbarati yo mubye katu asigete onye wamwire ngabone iga naero kurama matiang bagusiba don't like ngonya matianga ko abagusina butugutangana kurumutu kumugwere onye Simbarati yo mutu amaito yango butaka buichuru gusucha gukorosya gusiyete be chainenge takorora pale mugitari busungu takorora daraja moja ne pale saligitire oto ikurwa mache yaro siguli rutagocha kakogende pale yire na back fesialing takoranga chibesa likakura Nairobi tikakonya bagusina aba chitenda chinde chose kakachibesa sitikale gusiyira Nairobi onya tarara boyo dere gusiga ndoraika bado miamno sana nabonanga niko. Welcome to Sunflower Hotel. Sunflower Hotel is located just 1 kilometer from the main town of Nakuru City. This hotel offers a number of services. To just begin with, when you get to the reception, you can be able to be guided more based on your needs. Just in a nutshell, Sunflower Hotel offers Airbnb services. You go there and get a nice Airbnb at an affordable price of about 3,000 to 4,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, it also offers accommodation for rooms. And in those rooms, you can find a room of 2 beds or a room of 1 bed. All these rooms are very affordable, where the room of 2 beds goes at 2,000 Kenyan shillings. Ladies and gentlemen, apart from just the accommodation that it offers, there are also conference services, where if you have a small meeting and you want a nice, well-arranged hall and beautiful one, ladies and gentlemen, you can find one here at Sunflower Hotel, at the rooftop of Sunflower Hotel. While there, you can be able to have our nice and beautiful view of Lake Nakuru, plus the outskirts of Nakuru town. Make time, create time, and visit Sunflower Hotel.